apabila jatuh kambing dalam gelas air, dibuang kambingnya, diminum airnya, bahkan bisa ditaring dengan egonya. Ya kalian kan kambing ke? Nya ubena kambing. Tunggu, ubena kambing tunggu. Kambing jamun, kambing cet, kambing ubud. Ah kambing jamun, kambing ini orang raya, kambing jamun ubud. Dia langlah kambing jamun. Malam tengah geik tunggu lain dan demi pikiran ni mendeng ulang lom tunggu ni ulang tunggu likut tiganya hanai pegah malam baru kalau khung kami gemebut tunggu lain. Apabila jatuh kumbang dalam gelas air, dibuang kumbangnya, diminum airnya. Yang kagot malam baru kami malamnya kumbang nyotoh yang betul itu namanya. Cuma menyokumbang englah cocok. Apabila jatuh kumbang dalam gelas air, dibuang kumbang, diminum air, cocok kumbang englah. Bahkan bisa disaring. Cocok menyokumbang englah cocok. Mah menyokambing englah. Lagi-lagi ngomong-ngomong jauh surah. Yang kaje. Kitab ulama tak baca we emong. Begleh hati dah tunggu. Ladom tunggu mau pakai karena sabah peluk pedicap. Agar sabah peluk berdicap kah nak bertalium holang jak. Yang pas tamat tungku lem rontok dah jelok. Sabah peluk berdicap. Kadang-kadang bak kadang dalih tungku tanya hana kai menaman tak pegah si bet sampai bet na. Kadang tirau ruineng kekeun bak gua tungku pak nawa tungku. Luwoi dayah mi. Aku tungku longkalan muka ron kok senang kok tungku badena kok beran ma ibrah muka na. Ngempun rah muka tungku ngan ibrahnya. Paneng ngai ibrah mi dayah lun dengai pak long jak bet paneng long rah muka ngai ibrah mi angke muka ron nungku kan kok beram mi kelat-kelat ko galak long kalan nungku ko bercahaya cahaya nan bobo wardah nungku bopo wardah mi wardah hanalun turi lun hom nungku long kok senang asa kau long kualan ron nungku kok senang long tungku nyam-nyam lahi cucu long nampi cicap dia ron nungku be mi be. Kau balu nak cicap belum baru puat tahun kau abut. Kalau tunggu lain hom nunggu. Elong nunggu long ka oi long bodon cicap. Yang nak tem hom nak mati kon tu. Oh be mi. Pakai menam kau sampai mati roron. Hom pokok je long nunggu bodon cicap. Yang hom ni ron mak dekat oi long. Kau bedah miang ya aju. Lambat laun lahir tu jog. Ngak merempah lah menunggu yang wai dayahan. Emang tunggu yang hi ke hai gantung ke baju. Gaya alam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa nama? Nak dengar nak nunggukan kat oi long. Pegawai dah lah tak dengar leh. Menyalahi tu colong orang berdecap. Nyo nunggu kat lahir tengah hamil tunggu dengan lengkau rumah apa? Kai tunggunya. Rupa ji diminya kabik kagak belum menuk-menuk, kagak belum boboh kaya kalengkap nempu-nempu. Kagak cok boh kaya kagak boh dalam tabak, kalengkap untuk berdecap. Rupa jikan tungkunya mentang gundang ubina tungku sekitar bandum gundang leminyan emang mi galak ke tungku galak dah ke tungku mi ya kok senang asa kaduh tungku yang kok berseri-seri wajah ke kok tungku kok galak ke berapa kah ke ubina tungku gundang bandum watetuk tungku bak rumah koknya na yang macam-macam tungku na yang mukupiah na selendang na baju panjang na ngondang ngomoto kata dong dum jawe tungku na mendum diminya peluk pedicap taboh ke sedia taboh tok taboh tabak gecok liminyan gebut aju tabaknya pah ke tungku ubutnya nyampak nungku nyampak tu colong nungku na pedicap dia ron pah ke tungku ubut di tungkunya baru puat dong gak abut sampingnya dum tungku bertih malim ku tak malim urang ya tungku lain ke cukeh ngan agalan minyak naga turi tanyo kiban malim mau belah tun tak pot abut ho gak pedua balik puat tun macam ya naga turi tungkuan di tungku yang mong belah tun kau ke tungku puat tun gara pluk pedicap naga yu mana kibancit bi dukungan kekele tungku ubut tungku lek tungku nyong kabak long ke yu tungku nyong hana tungku pedicap ju hana apa saban cit ada tungku pedicap anak jaro cik labah namanya ada long jaro cik mungkin tungku na jaro kamu kaki mungkin ya saban anak jaro cit
Mang menyona tungku na 40 do tungku tu mang menyo 3 tapo dapat dicap jadi leun anak min 3 tapo jorok-jorok labah la mubut na jaro kadang jaro gianaki leun anak kap hana pun tungku berdicap je berdicap je hana pun tungku thaban cik tungku berdicap mengkamu thaban cik emang orang pa rumah mahajak ke tungku hana masalah tungku urung beuk cik kamu urung beuk hana pun tungku berdicap aja kalau berdicap kalau pejuh-pejuh bu menyo tungku jak kauri pasti na amplop sebab tungku mendum nyantu wata gebi amplop wata taya beile tawo taple amplop iba jambele dah cilop dalok wapluh tadi yang bangun nikah paduk wapluh ikah wapluh orang tunggu wapluh si orang paduk ke si pluh yang kita pasal kita juga apa mo Assalamualaikum Waalaikumsalam nyo sedekah hantai di peloduk menyo masalah peluk berdicap jut bak sidau urang tapi menyo masalah peluk bersaban igaknya tunggu si nyo peluk bersadup ikamu menyo masalah peluk berdicap jut sabar tapi menyo peluk bersadup beda-beda igaknya tunggu si menan hom bek agara sabar peluk berdicap tok bajalan kana bertali mentek rendah kau nyan hanjut nyo akai menan tunggu yang kerja menyogot akai tu bendu mirung di pemulia nyo mak ni tanda aju renggat akai bak muka na kalian monya muka berseri-seri walaupun hitam manis tak kalon hitam tapi dah penang lado muka tak halut ati udorat tanyo akai begot wajib got akai dalam kitab ke berat wajib kontunan got akai wajib ni tanda aju renggat akai nak payah ngurung minatang na kalian menyong minatang je kelawan ngurung na apa kali urung makangkut menyomi ong sering kebingkut asal kasuh hendaknya pasti belum sonya mi ong di rumah ipakai ngon ya katro lampawa bro ya kai belum mi ong idong ju mineh raga jatah geti angkut sini nak tapo ke bagi yang di mi ong li pajuh ya minah aju na moga apa tu pantai nan ke pedang hondang ngepah gemak mi pom tapa tu lalu kiat tu tengok kita monglom ikut miak ada tronya jauh hidang berapa pengon kiban kehang oja baro lemete hipo nyampi baro hana ku baraga kau yang kudang di samping ku pura-pura tinggi ku pakai getik mesin ni tapi kon tapak ke peduk tapi nyoh hana ku jali emang wuh ku piang ku jali tapi munyomi ka pernah tabingket tetap bijau dah cikalah nyoh kalau marah mugengket nya sering kebingket itanda mi itanda nunggu itanda engko mi itanda mugengket yang bibingket itanda urang bro akai ngan mi aja kelawan Abu Hurairah pak yang nami sakit ke puau rumah mendum pak yang menempak mi ke puau rumah mendum mi sakit mi ciret ke petaho mendu rumah gebi makanan Abu Hurairah nyamban sampai Abu Hurairah gonyan urang yang galak ke mi mi luar ke petaho ke rumah itanya mi rumah tak boh lenek pasal lampang tu anda tiap pada tengah jalan lom bruk ruah cok empang puo paling uli ke tiga nek mi leuro kena ngujian mata uro tengap mi abak jalan nyamban akai tu gedai Israel akai tu bopat nak cok god akai modelnya hurung jauh belang pilih kiong mah abu pasal sini nak lampang truk le pasal lampang kapuno hampang cok nak tu balik uyup peduk ada pasal godem nya yang tak cok anak mai tengah luar ikli anak abu mak adik lampang ikli mak abu hanya mak cok anak tua mak ku suu muro lampang mak kan adik mentang mak macam-macam nak lampang ikli mak abu han apa ya hanjit mama cok lampang anak hanjit mama lampang anak memang cik lagi nyoh kai waknya anak mendoa ka percuma mentang ke pegah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah suri dan bak nabi tapi waknya ana kan bak nabi cok Abu Lahab cok kai ka kalian tanya man di pasal lampang kan tu amdeh kai pilih peh bikitik mangat mek ka nyoy cok pilih pasal lampang leuro ube camp ka haya apa
Ikli abu. Baiklah, abu je berkhabar tapi abu pahan. Jut. Meong sampai meong. Kameng sampai kameng. Kebiri sampai kebiri. Lumo sampai lumo. Itik sampai itik. Ha? Itik jenenge berkhabar. Itik lati jenenge, itik lati. Ikul itik inang. Nah, itik inang. Nhưng mà quay hai cả nó gì lâu đông thế kia anh rụt là đông thế kia khơi lên tiệt gầm berorop vậy nên là nhưng nhớ thôi tiệt là tim nó gì à hai lúc còn là lulu miti hai pokoknya lu kono pegang hai long itik nih pegang apa kerja kamu agam yang mudah-mudahan nak mencok akai itik tiga kamu papa 12 malam papa 12 malam sampai apa mentang berorok akai dan jum kubut bokai le hai ma nyabu kiong mah kaboh samponi boh yo home ne be ni lenya be cok pasal lampang kubro akai tu ladom tikoh lemblang saya kamu semblang kalau nak tikoh ke belah marjon pasal lampung ipo tikoh tu nama tikoh lampa dia Allah. Ya Allah tak nyoba lahir merah truk langit ke hitam. Mampu hitam ilai marcun kena. Cukup bro akai ke ya Allah. Ya lah dong kudu mediko jika tek dah tu. Paju ulum padike. Gepegat sate diku lewat ayah diku ya Allah. Kai pegat ke sate ni lung ya Allah. Iklik diku. Lah dong kudu mediko hudep gilanya. Gecok genting gukuh iku. Biasa paju pada pak awak. Haleng kecok genting kau kumi. Biasa paju hulung. Kecok genting kau ki nyo jak dalam pedike. Ha, cijak. Ki baik hana le aki. Cukup bro akai ke. Mah akai bro hana boleh lian. Ha, ya lah dong nganti dom. Thaboh hekap itu dom, thaboh ampung boleh menjaga. Kita mau tidom jikap sini. Coba gon. Taboh hikap tabah umpung mati. Cukup bro akai. Nabi Sulaiman lewat bak jalan gebet jaro. Seram gebet jaro. Ubina pasukan tidong mandung. Ikalah le pasukan dia juga hengon. Pujuk dong teman hurung lewat hana. Rupaji tidom tengah hipukoh jalan. Tak jahit tidom. Ikulah sidom le komandan sidom. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai sumut-sumut namang lampung kata karena Sulaiman tengah kejak dengan pasukan gebloh wakah metapak lana leung tu pelung ju bagah jiplung tidom bulat lampung komandan tidom menyo rakyat kena ilanya di pegak pengoman komandan tanyo make rakyat kemelanya hana droi mantai mina got tidom bejut ikule tidom namanya mandung pelung ju iplung tidom lampung watek kabeh damong tidur mendum tinggal komandan ni luar Ikim dan Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman ini berkhabar tidur dengan Nabi Sulaiman berkhabar nak berkhabar harung dengan terenggah demi ataun tu nasi kalian sejarah tidur dengan Nabi Sulaiman dalam kitab An-Nawadir dalam kitabnya nak gebah cerita tidur Nabi Sulaiman keberkhabaran tidur sampai kita yang ya namlah wahai semut pakankah genting ke ieng dengan tidur genting ke ieng kita yang punya genting ke ieng kah sampai terus genting ke ieng tidur kita Nabi Sulaiman karena berbudiah kepada Allah yang kejut orang makna genting ke ieng orang de punya orang de orang saleh orang terus orang saleh sampai kita yang ya namlah wahai semut pakankah hitam kita yang masih dalam punya kah hitam Iji boleh sidom dunia darul musibah dunianya nanggro musibah maka kamu hitam yang kejut orang jak bak orang mati baja hitam tu ya orang jak yang tabak musibah yang kejutnya orang tu baja hitam yang tabak sidom tajak orang mati baja hitam jak bak khauri baja kuning jak ublang pakai tudung rok dalam miluap kemana jak ublang mohojak mutah baja asal itu baca hitam yang jauh orang meninggal ya mana bukan lama yang tidom be ilanya be popo ya Nabi Sulaiman nak pernah ajak tidom mata bahu kecok ke pinah tinggal pelung-pelung tidom gemat aja duduk yuyup pui ke tidom sambung orang Sulaiman ada ajak pindah lah uyup
Ni Allah Taala kata pelung-pelung ada yang berasa putan. Malang Nabi Sulaiman gecok bojak lam. Pelung-pelung juga dia mata pada pelung. Idanya tabah hikam, tabah hempung tabah cukup berokai. Pulau murung totongan laut. Atai kata me Honda kurungkong kai bot jaro. Atai hulem po Honda bot jaro kurungkong. Nyai bot jaro kayu puluh roy. Bek tulung bawa, bek tulung. Idanya makan bek tulung trup tu sego. Tiket kena tahu ipo kaki. Ya urung main motor ba jalan. Nya munyo jalan kosong mana kosong bati belah dia belah no belang, nya ba tengah jalan dum tiko. Tiko main dah jalan, ledok belah motor trup le tu. Trup le. Trup ke dalam. Mantap dah duk tap tuk tu ayu. Mamu hantar tuk le tiko berdoh dum. Lenung ke saja belah tiko gue tetap motor tup le tu le tiko. Tup le tu. Kelom nambah tup 7, tup 8. Kadang tikoh yang minta rezeki kana kabeh tak tuk ngan dia dum. Cukup berat bro akai ya Allah. Nyan kenyan dasar danyo bek bro akai. Bergerih ate menyana hidup sifat dasar tasawuf. Nyan leboh elemen bek lekang mak tauhid fikah dasar. Hai mak gimana elemen tauhid mengadari Allah, mengajak dan meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bek kokoh ratib, bek kokoh ratib. Kena dengan dah tung dengan dah illallah hanjut nyan, illallah hanjut nyan. Pakah hanjut engkau? Keredak tanya kokoh ratib. Yang je kokoh ratib waliullah aulia. Punya aulia nah yang mana ratib kan huwa yang aulia kan aulia yang mana ratib hu kun baik namu buat dalam kamar hu ibu dah lakoi buka jemendoi hui baki umon baik nak hu tanya orang awam meratib habis baik kokoh La ilaha illallah. Baik kokoh. Baik illallah. Hanjut tak nyan tanya. Langsung tak isbat hana tak penafi. Hanjut menan tanyakan aulia. Lumbi contoh. Hai mak, nekirim SMS kokoh kurang pom. SMS tingkat-tingkat. Nyam kurang pom je kirim. Mesti ibadah nak mudai kirim ke negara. Tulis bak HP je. Adeh. Nyam nyorong pom apa adeh kan? Adik. Adik S-deh. Ikoh. Adik sudah M ke N. Adik sudah makan. Titik-titik pegat tanda seru sabah. Ita mau bak HP adik. Tekim adik sudah makan berapa 12 malam. Gebalah lecok adik. Ngecok HP ketegan balah. LUM. Lum gebalah. Ita mong yang kirim dengan yang balah mandua mufum. Jut lagi nyan. Jut kirim SMS kokoh bagi orang yang mufum. Titik. Jut meratib kokoh bagi yang mufum. Ira nampung kokoh. Nampung kokoh ratib. Bek nak mebut yang je kokoh ratib aulia tabak la ilaha illallah la pula makna tengok ni pula yan bak la ilaha illallah pula yan menyalah majnun la nafi ilaha manfi illa isbat Allahu musbit la nafi ilaha manfi illa isbat Allahu musbit betboh la ilaha illallah tanya urinang temayun ayu dan demi layun ka haju hai dan demi dem ka benar kata ayun ka haju hai em mana pelangnya alah ni tu ulah demi bahasa ayu teman ayu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cái hả chú hả?
nyaurina mayun la ilaha chamiong ha illallah odome kun chamiong biu alehna dalam Quran la ilaha chamiong ha illallah hana urina kemenan tidak aku patis hana hana ne beut tipu 20 na meratib menan la ilaha cotnya ha illallah la ilaha chong ha illallah wala ko iblang dia lako ka kenang luhop kai bedah ka cocok berutu he lako bedah lako ju bini hayum mum berbaharung ira pini nan agan ndak lako alam popo le kata si ta he da woi blang ta nak duk bini hayung kata ta mayun ta nak dengar tu si at iram po he nama le mana ka leuh nu ilong ka mono ka koyun nu ka ka mono ka dari pos sebelah ka ko pe di bu ko lon dagun gule ka lolong cang di pinggang ka lolong rah di ram meja ka lolong rang ka lolong rah iram po he nama le mana ka leuh nu encana ta mahlang ta botu ilong belage urum ka jamu ikeur nak nai likep pi benar bopu yang pepep kata baru saboh ka pepep igop ka kanca prolet na garu bona iam gede penam dawa gede keno kakak buno kam pepep go tia ge kan pio le saat kagi pio ni bala ko boku pu kayu pio ji balung ka pake ka halung ma om pokoknya pio le saat pokiban ku pio dah kata na pegak bui akai go gui pegak bui bala ko dilako pe awai bangai ngam kawin tematih lako lagi promohayu ka ja umon ka co ija karo mo co ija kuning bapa nena kuning bui poki banci bui raga bui tam ha ka bedoh lako ka jo ija hitam kame kena bini hayun kiban bui hanam ohlam bui uleu yup pengong wadah bedoh lako belek ka hibui bedah perumah mayu lah bui halu salah ratib lah kau ajuk ke bui lah akai ke dan demi pandai lam kai salah boleh ayun bui tu kot mai ke ni likot ya kerja punya hana tabut tipu 20 meramah teman duk nyan bat yang kerja mak benar buat tipu 20 ka kamu inung salah baratib kamu agam hana lebih kamu pinajit nyoh nak kamu buat pat salah kamu bak sama dia kamu salah ya sakana urum meninggal kagak buat pengumuman seluruh masyarakat lagi biasa tanya na urum meninggal sama dia le malam sama dia umum budoh kerja si putih Tuhan muda kamu tepat baru mau urum meninggal di rumahnya kabeh gelung tika ngom tika seke tika karet dan lega gulungan nyang gelung amba-amba ka gelung mandum gepreh jame dua suat di patu silop water ka kenang bajau dalam dan nak muda HP sabo-sabo ka puduk dan puduk rupiah kana urang 50 rolang kawan ke keun 3 rolang kawan yang nana ruka belon kadang ado nak muda ijak sama dia dengan ipi ruko ikul nak muda ka ipi ruko ico ruko putih-putih pasal lang kantong hana belung ka tutung kantong igok na sama dia haji ka masab ki kabehnya kekenanya tak sama dia kepada almarhum dan tiufar dan mentelaut langsung dan meradim dan doa berdua ju astaghfirullah pun kon kasalah mutulih astaghfir baca asdau hal azim min kulli dhanbin azim min samai wa bashari mutulih wa basari ge baca wa bashari urang min samai daripada pendengaran lun wa basari daripada penglihatan lun wa kalami daripada perkataan lun wa fuadi daripada puut lun ati lun kabeh istighfar tambong salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil mala alihi yang nak depu ba ali la em depu dan wa sabi sallimillah wa salli ala sayyidina
Nyamnya Saidi tuan mana lagi orang Arab mublo. Ya Saidi. Ya tuan, kam alhamdulillah. Padum si manok tikilo. Oh, rial wahid. Oh, 1 rial. Oh, syukran. Ya Saidi, ya tuan. Monya Sayyidi panghule. Ube irang ube bilang itu. Tina putuh najang tapak kawai dibenggot. Be salah Saidi dengan Sayyidi. Ya. Kabeh selawut ka sambung kulhu. Allahu minna wa minkum. Boleh hukum baca kom. Di arwah kaideng bab itu kaya awo ke di mendum. Hai mak arwah bunuh benguh tatanom malam mi wolom. Arwah malam mi wolom man. Bunuh tatanom mi wolom malam. Hai ko pedih bidengku. Panen pedih tabah nadu sakalon. Munyoduh pe hendak teme sama dia. Musuduh arwah pajan ada sama dia harman. Kata dong bab pintu. Ada juga jangan arwah menikah. Yang apa ledong yang bersin pah dekah. Hana deh arwah karena arwah dan malaikat golongan alam malakut. Alam tidak bisa dihal dengan mata apalah. Yan bokaile. Ka kuatnya ka kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad ahad. Mudah dubudan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Padahal kata depa mati dai na. Menyoga kelan tajwid kutubu jadin. Mati dai hainya tente benade. Mati bahainya tente benabe. Mati jim hainya tente benaje. Mati qahainya tente benaku. Qul huwallahu ahad. Dua. Tha mati dai mandum na dua. Angka juru sama dia hana dua kan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tha mati dai mandum na dua. Hai dengar le muda mati dai na dua. Tengok sama dia haju. Duk tong koi mum. Wallahu ahad. Dua. Samad. Dua. Tong koi mum nya dua pe kaya. Ipikeji mati dai yo. Buddha qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiblah ga mendana kun mong ploh saja. Tiblah kali mong ploh. Nyo hanam dah depu bekal hari tu go. Bismillahirrahmanirrahim. Qul samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul samad lam yalid wa lam yakul ahad. Antama lampang dah jelok mendumpah. Bugot dah sama dia. Mati belah ke menteng. Asa mendum. Kabeh kulhu. Kasa muradib. Amnanu nikni ma'lam anahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Ngan bekok lo kau nyan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tagona lawah balawah abah tamang balawah dah tepot na la tago dah pakai hana urang illallah la la illallah la la illallah la la haid la ilaha illallah la ilaha illallah haid yang tamat hafid lamlang aleh pandai ratib haid murno cara meratib yang tengah meratib hai mak selama berzikir jangan berfikir. Selama berzikir jangan berfikir. Makna berfikir menyono semike nepudep anggota tujuh menyono semike ana mata butu blut jaro bumet met kaki bermegrak wate na semike
Tapi watan meratib baiknya pelut. Monya nak semikir, contoh nak semikir. Eron nak ada pergi rumah, nak pasang loteng. Nak contoh bar rumah gok loteng bar rumah gok, pun belut pun nepit. Nepit. Hana jaka, nak contoh loteng kah. Iji menyotan nak semikir, budak belut. Menyotan nak meratib, budak pet. Nyak makanya gekun, kalau berzikir jangan berfikir. Kalau berzikir jangan berfikir. Yang kejap time meratib nepit, bena belut. Cima, leh sama yang maghrib, Cina meratib. Meratib 7:57 krek, tapi ke nak mari. Leh sama yang maghrib tiron dalam kamar. Mata ada belut, ika mari. La ilaha illallah. Latih nyopat lah kau budak long. Sabar nak belut. Maka ada orang kau ni ke na, Cina pet, mesapa tandangan ni. Yang kejut orang sama dia halau terbelut. Yang tarak meratib, lalai ke? La ilaha illallah. Nak tika agop, tika karet nan. Tika lego gulung, nak tika warna-warni kita dek. La ilaha illallah. Habis sama dia botak tika agop. Alah hana buk gelain. Nak kita tarik sikret kai tu bit. Kai tu bit tika kau no payang. Gecok ke pelik-pelik baca ron. Pakai ka buku darah juga hengan. Buat gelain dengan tengah sama dia. Idanya hek dah gonbu, mengkebah-kebah ibabah bat meradip, tapi menung salah. Ya ladong kanganya lalu kalau ngendika lalu pula elom nanung cionda juga jemkam kerok. Tengok sama dia gedeme jungke jemkam. Hae cium cukai baca kok. Tengok sama dia medeme mayang lom. Yalah dong kau ngejemkam lale yang pula elom lale ngejemok. Mungkin agak mutu tun bacut kai dang jemok bak miangon haji ke perah dengan meredek punya tanya. Dia awak ikat jemok itanya pura uye pura unun. Dia awak ikat jemok ipo. Kai tu me jemok kabulat jemok. Iluh ilanya kap ke. Tengah meratib mutu mekun kap ke lo. Lalu kau nganyamok lale nak muda hidup sampai muda nak muput hidup. Cikana nak darah kabeh wo meninggal nek kai weh wo. Nek meninggal kabeh wo tuco yang na dibirian kai wo yang na dilangsa kai wo. Kana buat wanya nak darah ka meme ian. Na gelah tau sabah itu hong baba api. Baje pi meglah keroi tau. Anda muda dengan sama dia. Juga ngan. Babah meratib. Lemah. Itanya lengan pat lautun coklat. Itu kan lemah. Kata yang sonan tindan. Ya Allah, itu malah kali muhabir dengan meratib. Subhanallah, buat meratib. Cina galanya galung pegah. Hana ilung nak buat kau, ilung urung pun sama dia, ilung kerling akak orang. Nanya buat amal gop, cuci-cuci. Yang kebuh lanya rogo pro. Hana buat aleh lungi yang ya Allah sama dia modelnya. Pajan cita niat pahala bertrok guru mate. Yang kerja punya hana tak buat tipu 20. Habis meramah teman dum. Hemat nana buat tipu 20 kan? Tipu 20 berdomba. Tipu 20 kan berdomba. Oh 20 boh pertama ni niat. Mau buat je. Bujut mapa ya dayah tunggu. Yang kerja mak ya abut. Ya abut apa? Ya jit dia betul-betul. Ya urinang ya abut asabe inang. Ina urinang mandum na abut mah. Punuh balik halat musalla rumah mandum ya. Urinang buat asabe inang bata tepang orang agam. Urinang laki abut tiurut 3 minggu 3 mentang. 3 mentang. Poleh ja apa top ju. Pedet tak tanya urung ba. Urinang asabe inang abut pakai jilbab putih mandum. Ya orang-orang Jumaat laki abut patungku.
Ya hana ba abu nol jak ba gure ke depak yang na gure. Ya urinang asabe nang munyo asabe nang tabut mangat dak tak temanyang mangat asabe nang tu. Biasa lu pupuk urinang ide gampung kan atongku. Urinang biasa manan temanyang. Atongku kan ala tongku kan lam. Atongku masa urinang meh je dalam masjid pohan. Ohan. Hatungku, long ku jak Banda Aceh tungku kan, lo akalan lah masjid Banda Aceh, lo akalan pemandangan tungku, lo apa foto tungku, tapi lo mehet ku tungku, juk utama tungku lah masjid tungku han. Hatungku, hana tijah darah hati keramik tungku, lo pakai pampers, hanjut shit, mentungku hana surah-surah aja tungku hawa ku han. Urinang muhid hanjut tamong dalam masjid walaupun pakai pampers titik hana koma. Nan. Pakan hanjut tamong karena masjid ke rumah ni tu. Masjid rumah Allah hanjut tamong rumah hid hanjut tamong rumah junub. Nyamban. Baik ada teman-teman dalam masjid rumah hid dah cat. Rumah junub hanjut tamong dalam masjid dah cat. Ya menyana tak buat kamangan. Di urinang kecukeh ngan. Untung nak kena kaki mudah porok dan. Ha menyana sata benang tu atungku hai pelom sagonyan hatungku masuri nang ke semerah ngam musim cuci je semayang bijanyan pohan han pakan tungku hanai syara nah hatungku hai tamo ira atih di birayub nyan ira atih di birayub bruh tesun empang kepidot ia thot maputa-puta bruh tesun empang kepidot ia thot kita jut rah ngam musim cuci leh yuweng ba musen pukar ateh cok baje play ia tabo-tabo nyan baru jit hanje yu baji karena musim kan untuk upacara bantu kucek ang gaji urinang kadit pahala ka bagi musim na pahala tertu mongplo ke musim mongplo ke ron dengar ang gaji gekeun leureng anak darah jamun magun ngan tuko anak darah jina magun culok cok anak darah jina ngan tuko magun anak darah jina ngan tuko ngan culok cok nak tagun bu culok cok kan ayong ma ayong kui nak pe alat nak pe asam kana blender jamun 4 kan baten pe gecok baten 5 gebeduk gejut anak lagi anak badan depi hanagot anak pajuhma ya anak ge anak badan depi hanagot anak pajuhma nengim badan mandum lhut tengah kan i pajuh le anak lun ku hantong pajuhma aku kan pajuhma ge pajuh badan kan ya keun pajuhma nya blotek apa kapres de terus jeun ka deung mat sarayung ka tep iro nama ku blotek mat sarayung ni udang ku tampar tigon ya belum darut tak boh lamblang ka pilih yu darut kan darut lamblang Honda darut yu belo ke bekele ai darut lamblang yu pilih lamblang nya anak pajoyah yang kerja anak ga anak badan depi hanagot yang got anak ga anak renyun belah noyah belah nomak ba tengah anaknya yang got anak ga anak budi hanagot le tetut dua koma yan bukan nyan mak jamun nya gecok badan depi ke semua pih ya Allah gajit mak jamun jarang kena ramati ban bengah kata nam pagi ya Allah gepih tambah gecok bawang gepeduk dalam pete pelak ke sedap peleng ipa bawang gepeduk pete ke sedap bawang nyoho kaluk peduk lom pih lom ya Allah cukup mak nyan dicampli ke uang di bawang pi ke uang itu bi mata ia dong ganak terabai di damong cukup mak jamun nya roh tak boleh mandula sam datang gede lah sama dum cukup mak yang kejit ayah tanya hana istilah selingkuh kaya mak ayah tanya hana selingkuh jamun tiat ke biak bak kedai kopi 5 minit mau beruh gua alam enggak tahu mak kok tingat ke mak pun tingat ti orang pejok ke dia hai mak ya nyan mak tanya jamun mak tanya yang kecok asam bak asam ino baru ina setia kan jamun 4 setia mak ya badan nepi gecok asam gejeruk geramah asam geramah santan nyamban mak jamun gejut
dia ayah tak kepejuh bucak orang gejip kuah mangat tak kuah lemak orangnya ke lemak pun mangat teman okey roglih mana jangan mak jamun nyo jaronyo bahaya mak yang kerja ayah kok tinggal ke mak jamun ya jaronyo tapi jaronyo hang gejak jaronyo jarom sambung hati cina dah nak mik nganyo awak but nya kayak but ibadah imat mak salah tunjuk ci tunjuk nganyo menyo hendak me aku telok dengan bulat belum nyo jarom sambung hati ya temayang ke jaronyo pakai at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah ate asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah bahail asyhadu alla ilaha illallah menyakai beli meno tanai meno nduk lom ada yang puji menan Tuhan dia kata hoi berah maka hana urung duk tahiyat at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah hana urung menan yang menang piabe mucong hidung gop nyo jarom sambung hati yang kerja nyo lan tahiyat pakai ilon nungku hana li ka putuh ba ku tahu ku tukang nyo jut menyong nak duk tahiyat at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah lewat dan min mantap semayang pane nganyo sit walaupun nyo katetak hari nyo sit ya mana hai mak ya nyo jarom sambung hati yang kejit mak tanyo jamun te gepi halat tapi kan jaro yang kejit ayah tengok ke rumah ya pi halat ino kana glendur jamun mak gu masuk kan gu sok cak manok yang pasal labang lom gapi lima tengok gapi kali gu sok tengah tengki bajaro kapetuh labang kepada mak ga sedar gu sok nama holi gino baru culok cok mangat hana pe hadet arang jamun teh ayah kena kecok situ lemak geput ayah tengok ayah kebedah ayah geput mak pokoknya put lah nan gaduh put jamun gino palom tinggal blok kepahangan peduk lang kamar tegan jumoleh jajak kurung jomari po serba culok cok ngayo mak yang kejut urinang pakai musim cuci nyan hati-hati ke untuk je sah sembayang cuma bantu kucek bukan le urinang benabut asabenang anak muda benabut ya anak muda benabut asabe muda pe sepak ngurung doha biasa anak muda temannya le ilam je nggo tak pakai punggui kun apa na nggo peng sabu-sabu je sedekah nggo peng sabu-sabu le ke sedekah anjut pani je sedekah peng harum teman nengku lo nengku nak doban nggo nyo peng tabu tak jata jang nengku nak peng motor juta nengku ho ko me pengnya nengku ku nak dobat nengku ya aku nengku do kema gede lo nengku pengnya nengku ba peng nun tarik mendulun tut ke jut ba ho ko me nengku ku me ula o jut ba thit ku tanom je nengku ba thit ku bikeron jut nya hom hai menyojok ku goyan nya ka hom nya dalaka den hang bi puno be menan be wate ka kenang kenayo kawi wit hukum be kulil haq wa in kana murran pegah tu buto walaupun kenang ro tu buto pegah apa ha ci ku men ku kalen aju jalan-jalan agak mumpung mujahid baju agak mukubang kebup play danoh kenan ya ada kala ajak lautul rimba Allah kalen di nanek kadang dengar nek mana aja ngan sana tera long parmoh na hana rumah nyopo sit nyogobok palong WC na marumoh hana bubuk kata yang WC mana to pat menyoro long kuhuru long danom hana dimo ha mo pane dimo danom pu mo sang nyo dimo ke baputik mam yang malam pandoh nya malam aku dia dubiat ulu ayau aku boy ku tol hang gerdah temal entoh na me lo hapi-hapi di jom ipo jom plam yang kerja bohong plam selamat hajat depan be yang pegak wasi kena yang tak nek yang to bela apa bela to pakai menanya peng ke kenapa yang kerja tanya yang muda-muda tubu ilallah taubatan nasuha ada taudib lah harimnya hana senang decit trip tak mentah taudib
kajet ini ajak ublang-ublang menteng tupah pok-pok belut ijuk pen 20 morbe juk ku perumah 20 ke peng beut anak mit ku wai kula sinyak belum ke belum breh tinggal morbe jeb kopi piam rokok nah mudah rezeki tamah perumah sabotek kabar dah putai ingat kaya-kaya no taek motor CR-V taek motor Alfa tak pegak rumah merilip raya-raya manyang-manyang ke di rumah horo kiamat getanyang kahai tak jawab getanyang rumah horo kiamat mangat getanyang le malaikat pandai rumah bantuan malaikat nya rumah bantuan ada yang le pudanya malah rumah gop juk mamnya ada yang pandai rumah tak getanyang pandai keramik pandai kloset pandai spring bed pandai toilet pandai kipas angin pandai AC pandai pegam kilat dat jawab kemah ada tengok mangat tak jawab baju pandai rumah bantuan malaikat hana kadang le rumah bantuan apa kagak saya kudi siapa kau rumahnya ya kagak tanya awak tidur sama rumahnya long malaikat anggaran pedum 40 juta kapagat 60 20 tu ge biasa malaikat ha kamu ada cuti cuti apa cangkoi langarap paduk krak you blo le kablo dua sekret tu long ko bahronya ngompoh long nyan yang mat tinder kenang tepot urok kiamat nya kira-kira menyom asalkan pagi je nerop asalkan daro dagop asalkan ilhop asalkan daro dagop yang hala ge hisab yang haram ge ikap yang namun hanglah tu urok kiamat mekemat habis yang kerja baik galak tak paju-paju riba dak paju haram hana tenang ya tubu ilallah taubatan nasuha dak taudik lah haram hana tenang bokai lemak ali anak mit ya but kana mudah buat nami apa jubut badayah wate nak jubut awak nak mit badayah nak juk peng kedengkung ko bubut mah ladon dengkung nak laki wang beleun ya pungku laki peng mama apa pupen dengku peng but padu dengku 5 ribu mentang ti beleun bah juk engko iwa je rumah assalamualaikum waalaikumsalam kitab golai peduk emak berah tunggu laki peng pupeng peng beliun peng lempu padum 5 ribu ya ti beliun tungkukah tak peng yang tang ke belah honda ngampe wakah ha coba belah honda tungku ngampe beliun lepen sep hai mak 5 ribu ya ti beliun paduk ti malam kau sembubut 5 ribu ya ti beliun paduk ti malam nan dudum 2 itu ti malam 2 itu menyo 2 itu hai keke itungku balik maghrib but ana auna ina anan bana bauna bina banan wa itu hai dah malak 2 itu jok peng ketengku kahana ta jok peng ketengku tak tegur tengku assalamualaikum tengku salam aja tengku hajak ku deh aja kopi get tengku alhamdulillah dan jawab tengku nah malhema nak kapan tengku alhamdulillah nak terus juga tengku alhamdulillah na padi mu 20 gunca alhamdulillah tengku nak ikut mampang mak tengku lagi ikut ke jilom tapi je cit kai tu mai pegah abang tengku lebih tam ada syah assalamualaikum waalaikumsalam hai mak ge pegah lang kita seru salikin so yang mat jaro tamat jaro ge putra rahmat li Allah sertuh bah rahmat asa ka mat jaro yan agama sabi agama minang sabi minang assalamualaikum waalaikumsalam mah dah syah nya rahmat sertuh bagi dua ti kurung peluh kawak aju ti peluh kawak preh tapi sang lewak preh so yang jo kurung peluh so yang preh ti peluh tamat sertuh bagi dua ladong perayuk dah rayuk ke kanji hana wajar ke kau bedoh ke mak kanji jilah jabat long rayuk lu perayuk ju siplo igok gemah apa bogah gok kurung pelu yang head awak ompom assalamualaikum panekah tapi kurung pelu tarik lelong lah head dah baju ni rumpom memang galak ada lu dah ompom galak preh dua preh ayu siplo ai kelong ai hana wajar ai ajawa bar mahade hana wajar tiplo igop hana gap timang ba pahala hana gap prayuk dro ba pahala kayo ma
ino bayar pegah long adun long ai hana atu makna merumpok assalamualaikum waalaikumsalam ada saju bahkan geju berpeluk-pelukan atau agam tarak berpeluk salut Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad tapi bandumnya untuk mendapat rahmat manteng urinang sampai urinang pupak-pupak miang lah baik ngoragam beda assalamualaikum waalaikumsalam Pak Awah gekele Pak Awah ke tengah kita alam baik ngoragam dah syade sampai inang tapi bandumnya cuma untuk mendapat rahmat hanglah dah syam yang nalapai baroglah dah syam nalapai miwa nak pemaah dah talon leh badan nya kerat bah God ilung-ilung pika pemaah bah God utang-utang bah oh be masa utang bayu gamnya dah syam pemaah yang kerja itanya tema dah syam kalau kemah ya tema rumpa urang kalau kemah nyo pegah apa assalamualaikum waalaikumsalam aku katembon ke pakai baju lewetnya pak tengai ke ideh tengai kulung pak simpang buluh tok kota sembon ke barokan tak batuk rubah ke hai tapi juai lewetnya pada masihnya ke 8 lancar ike berdua boh hanayah kejap Malaya hanya kagak kang Melayu gemak jilbab aku jilbab kau laga pak kacop bordir kok god aku teh ilong na gebla berosa wate kusuk kuno mayo kape peniti na yup aduh pegah apa jilbab gop pinah hadayan assalamualaikum waalaikumsalam pemaah dah salung le batin yang kira ka bo god long bo god bo ikabe ka kholek long bo god tiga god je be yan atu makna barulah dasar benar talah lafai bokama nyan kabeh tak buat mandum baru hukum te kaum hukum baru mengat pegah abah mulut nyo baru pegah abah mulut Nabi Muhammad sonan kalom Nabi Muhammad nama sonan hai makna Nabi pedumboh mandum nan ke nan Nabi nan dengar nan Nabi pedumboh nan Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam 200 sahabuh nan Nabi nan Allah nak dengar nama berdomba nan Allah kun boleh kurang dengar nan dagang mak jalan dadong kurang 27 dengar Al-Jabbaru la ilmu kam jelok Al-Mutakabbiru ka jompa gegop Al-Halimu ka ijol limik ka glong-glong ke lapangan munyo kira-kira haik jaga baik glong dah syahada jaga baru je glong nan Nabi nan Allah mak lehribe nan Allah 3000 seribe yang ada para nabi-nabi seribe tu yang ada para malaikat padung kana ma waribe leher tu dalam Taurat warbe leher tu dalam Zabur warbe 6 leher tu dalam Injil warbe kurung sikurung puluh sikurung dalam Al-Quran warbe sikurung puluh sikurung tamah saboh dalam suhuf Nabiullah Ibrahim genap leheribe nan Allah ditamong dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim kenai damang mendum nepegah lang kitab tafsir so yang baca bismillah 3 neberi pahala oleh Allah lagi tak baca leheribe nan Allah nyan kelebihan baca bismillah munyo tatim kok mangat nanya ulang cerita mula bismillah duna ka bismillah bahjai ka belum nak mula truk melimong ke apa bismillah nya tengah mula ke bismillah mupat kah nak ajak bak kau di Tintan nah aku jak nak kalian tu nah dipanjang kalau lagi tiang tower tengah semula tengah mupat sampainya tu olam yang kuih kah dah doa pitan dilintu di jam yang menyamati lempu payah tak juga ada tu oleh sampainya nak kuih kah ke tek hari ku tu metam mau dalam kuat tegak seperimbet ku pakai keper bang ku tegak kagak pegah yang sebab tak rumah bangai gemuk tu dan mesti kang tanya batanya mek depo do tanan mang ko cit ingi ke mendum mereka minta doa pitan itu mula juga peraju yang punya duduk nalintu mesti pak menyebut dah mesti pak ada menyebut dah menyebut belum pun mesti pak yang kejut tengah semula bismillah menyonetim mak tengah temerah
Cok bajai Pak Mon. Bismillah, 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 bismillah. Habis bajai cok jakrung. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Habis jakrung cok ilu. Astagfirullah ku todat. Astagfirullah ku todat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyono dem kok japalah. Berere yo dah negun dekat buka pintu moy lah ko. Sama dia Pak Mon. Sama dia na tholam boleh ulam. Manga tubuh pada temara. Mak ketimbang nak klik Pak Mon. Rah ju klik ju. Tak ada lagi nyo. Ya tu mentar dia dah lagi nyo mak mandi kan dah lagi nyo. Klik ju rah ju bangai. Egom ka klik nak rah lagi cok ke bawah likut mon. Nya natem ke bismillah pahajai pahala. Palam nunggu sok silap. Sok silap bismillah, sok bajai bismillah, sok rok bismillah, pakai jilbab bismillah. Kadang nak jilbab 7 go bismillah. Nah urina 7 jilbab. Ceningnya tak jak bab pesta. Jaga putih-putih tu ulai kalau lagi bulu kukus. Kapanyang waduh ke dia. Nah ladom jilbab bataku gewit-wit terus bak hauri kah jauh pejobu. Dadanya kalau buka, ayo pejo sakit aku yang. Alah panai ke peketunnya ni goyang. Eloh elom peke korina ha. Watai gemungoi bak hauri bertih tari. Tapi sayang, gemunguikan ke suami, ke gop. Hana je tanya, je kau punya kan kelakau gemungui ke gop. Ke dali mana watai ga bajai bekah ketik. Menyo watai ke jabab pasta, tapi ke si anak kemun Syahrini. Oh berat dari ke? Kau kenang selap cingklat jelebab kan putih-putih yang getak sagonyo getarik kena gegot kena cuik kena macam bajai. Di bajai-bajai kebaya ano kalau aku lembu nak udung. Untuk pencuri telik-lik dia salok jakrong jauh muthom dalam ke bajai. Cukup kawan-kawan bajai urina. Dari kita dat. Tapi sayang bukan untuk suaminya tapi buat orang lainnya. Itulah salahnya. Ino balik. Moyo jambak khauri dari 100% wataya 110. Ya ino wataya sok bajai gamis. Bajai gamis sok wataya pakai baju gamis, pakai jilbab, pakai bros-bros mesina, pakai budak, pakai cilak-cilak, sok datah cen samping. Idanya yang leko, nyaho kaya. Rae. Poka Hala helong rono. Hana ko kem lamyo. Punya hana Hana rade ko yo. Kacok dalo ya ko naikkan mak kale yo. Menaikkan long hana sakit ko long yo. Kon hantong borokon nak kaya tapi baje buka kelagi ni pelet. Pujit malamnya lain tak teman. Era lagi dumpu salah, tari pi salah, hana tari pi salah. Na melasah dah. Nyalainya kok melasah mendang. Sampai yo la ko de kalen thega na mangui. Itanyo la ko pi beli tayo mangui promoh tanyo hana ganteng, beganteng lah. Tako, ta servis. Bek ta kalen kalagi Indomie mate kompor. Ka keriting dem tak. Ukuran di promoh ta jawa khauri hai ti je pegah la koi. Ladum ke khurnya singa ta ja khauri. Na singa no bawai na mata helm kuning taat yang na lemboi lom. Pokok helm kuning helm hitam kan naik bida belon dahum pokoknya helm kuning patih di lako yo ke promoh sahabat dari promoh bedah lako minta helm kuning tengah ajak khauri katruk pada tempat pesta ke bedah lako gak bedah Honda ngetren jo ibunya cengkleng-kleng ka kedeh gemai kadoi sabah katruk bangun kedeh sampai akabi jamun katruk kedeh ka madasa itanya lengan ngaso kaca itu nyak jo RBT kula ko RBT gun Mong belah manyam tamemu RBT bonan. Mesulung ku dengar RBT RBT awak nampak. Ko sedih deh. Hai tu je pegah lako hana pede hana gleh. Ci begleh danyo. Badengan sok aja. Bapa ge Syahrukhan. Itu je pegah danyo tungku hana macam ganteng, yang penting gleh. Idoyo badepi. Tapi dah kalah ni doyo gleh doyo dah kalon ijojon dah kalah na tabe gleh urung menyo ganteng kuto hai dah kalon luah tu ni tanda ju urung gleh wak menyo men gleh yang gleh urung menyo men kuto nyalang kama na biar begah
cicak mati ko roi lalu tak pakai pe mana kalian kan cicak lalu mati lalu ya Allah cicak li tamang haji tu bilik nyan jamak nak tamang pegah bangun baik tamang kel hero mumang kama subhana malikil kudus begleh an-nadafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman. Citanya begleh, agam begleh, inam begleh, anak begleh. Nyo di ayah kuto, di mai kuto, di anak nak apa hale. Di anak kuih heret rabai tempoh baru 5 menit pejolom. Ikalan bak mai kibalang minan minyak, kibalang ma menan anak, munyo ma gleh anak gleh, munyo ayah gleh anak gleh. Itanyo pun bek wateka gleh ubah nasi bacut. Tanyo mak bek pakai lulu ketat, bek pakai le baja-baja ketat, ule benatup aurat berdajaga, dosa dengan Allah bukan aurat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tambang dalam Islam secara sempurna, bek ikut langkah-langkah syaitan. Itanyo piurinang bek wateka teput kagleh-gleh kata tadi sok baja ketat, luar ketat, duk mohondangan suami. Ya pajo bakso ke dia uluk. Elok ya elok pakai sampai no hoi no hat uro. Urina ngasaka sepot kaduk baja ketat luar ketat sok kacamata tapo-tapo kalau dia orang kerja perontok dah honda. Duk aju dari kak dia uluk. Anak pedang ke sabo hai ke honda sok kopi vario. Kasuk kacamata ya elok pakai urinang duk pang. Amdeh kana suami berkepu tak duk pang lom. Tak duk lah tingklit dah kena baja-baja gamis siapa duk jaro tepas suami kengkahi suami isteri. Kepun tak duk pang likut. Nyo duk pang tu perut leko di perut leko pakai lagi hitung jakut. Allahu akbar. Ubah ke dia kanyan mah. Beli datang yang dah cat. Yang darah-darah beli sok luar kedat dah cat. Pindah ke dia luarnya hana manfaat. Yang naba Allah mutama hajaju dah cat. Sud ke dia. Yan ban. Itanya pun yang muda-muda bek pakai li baje-baje bintang bola dah cat. Ya. Tanyo galak ke Barca, bek sok-sok baje klub Barca. Tanyo galak ke MU, bek bla-bla baje MU. Tanyo galak ke AC Milan, bek bla-bla baje AC Milan. Tanyo galak ke Madrid, bek bla-bla baje Madrid. Karena bak baje bintang bola mandum-mandum na lambang palang salib. Sama dengan tameme palang salib boholan tajak tanyo. Bek sok-sok le bajenya. Tu mandungku kalau ku belah aku ba nedot. Mana nak tempo-tempo hoki ba pindo, bek sok-sok le bajenya. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Jangan siapa yang menyerupai dengan sabah kaum maka dia seperti kaum itu. Ya, ino pindah baja-baja bintang bola gede, pulam lambang Barca metipek badada tersalib. Pindah bajanya. Baja Barca, baja MU pindah, baja AC Milan pindah. Ya, baja CLC pindah. Ya, ino beliau baja-baja Upin mentang hana puah. Ya, baja Upin dai pin yang je tu hana masalah ya, nah. Api Batman lan sembayang tok untuk main MN jeut. Menyata melan sembayang yang baca agop. Allahu akbar. Bahai ke tanya likut gop. Ayam goreng. Yang baca agop gaduh ku syuk gop. Ya menan. Bokal lemak. Jinom pelelo ku mak pegah pe yang dah pubut bet doa baca Bismillah. Tip uro tip saah kapan saja di mana anda berada baca bismillah kanannya. So yang baca bismillah gebi pahala lagi dah baca al-haribe nan Allah amin rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah napa ampun dosa kamu
Ya Allah napa ampun dosa kamu, dosa jarongan, dosa kaki, dosa bibi, dosa mata, dosa hati yang tersembunyi, kadang mendengki, mencaci maki saudara yang seiman seagama. Ya Allah napa ampun dosa kedua orang syik kamu, sebagaimana Engkau menyalkan pelahi kamu, akan didik kamu dari ubin sampai kamu dewasa. Ya Allah napa ampun dosa gure yang kan beri ilmu ke kamu dumna. Ya Allah nabri ke kamu berselamat iman dunia wal akhirah. Ya Allah nabri ke kamu hati kamu nyabegleh be'na iri sifat kamu dengki ujub dengan ria. Ya Allah nabri ke kamu akhlak kamu nyabujrah, Nabi suri dan contoh tauladan akhlak Rasul yang mulia. Ya Allah napa tetap hati kamu di atas agama drone. Ya Allah, ya Allah, drone ke yang membalik-balikkan hati, napa tetap hati kamu di atas agama drone. Ya Allah, ya Allah nabri ke kamu, ya Allah nabri ke kamu bersabar di dalam taat, berdalam ibadat seumur masa. Nabi mati kamu di dalam ibadat, bak malam Jumaat bulan puasa. Ya Allah nabri ke kamu rezeki yang halal, beroh kamu pajo harta yang riba. Ya Allah nabri ke kamu berselamat iman di watas sukrat. Nabi bejat kamu jawab soal mungkar wa nakir lam kubur yang seput buta. Ya Allah napa selamat iman kamu dunia wal akhirah, napa tetap akidah kamu di atas golongan ahlu sunnah wal jamaah, be napa paling akidah kamu di atas golongan bid'ah yang dalalah. Ya Allah Nabi berselamat kamu di atas titi Nabi bersajal Nabi serta syuhada dan awliya. Ya Allah, ya Allah kamu malamnya melangkah ni tempatnya, kamu jak peraya urang yang kana peraya lidrona. Ya Allah Nabi kamu singa bermusapat dengan Rasul pilihan di dalam syurga drona. Ya Allah, ya Allah kamu malamnya melangkah ni tempatnya, kamu jak musalawut ke urang yang kana musalawut lidrona. Ya Allah urang yang kana musalawut li malaikat drona. Ya Allah urang yang musalawut li umat di dalam dunianya. Ya Allah Nabi kamu singa bermerumpa syafaat di yaumil midan yang sangat haru-hara dan duka cita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lebih dan kurang-kurang dah lebih, kadang na salah, na silap, na tepeh perasaan dalam penyampaian, kadang na haba yang je ke fitnah dan je ke dusta, lentuan laki maaf ba'dun ban bandum yang dengarkan pemaaf. Alhamdulillah akhiru kalam musikum wa nafsi bidakallah.